چیروکه که کردی یا لسر قریجیا شیخان کو لسر گلین ما مشاندنه. اف چیروک جعالیه قدریجان و کو او نویسکار کووارا هواری بو هاتیه نویساندن. ناو چیروکه گلچینه. آنجی ام دکارم بیجن شیخو گلچین. گلچین کچا نورس بگی بو. نخوریا دیو باوی خواه بو. جوی پی و کچ و کرن نورس بگی تونه بو. جلورا پر به دلالی و نازنینی مزن بو. جعالی خوشیکبونه جی یکتا بو. بجن زراف، پرزری، جاو کسک بو. سالن وی 9 کتبون 18 ها. خوشیکبون آوی دناو ایلی ده بو دنگین. گلک خورد پرستشکار وی دبون. لی کسی نویری بو او جوی باوی بخواستا. نورز بک جگرگرین باجار نوله و سرک ایلی بو. مروکی پر غدار و خونخار بو. هر کس جوی دلرش بو. لی هر جهی پاشگوتنی آوی دهاتا کرن جبن و جی ویره چال دکولا. دجمن وی بی امان سیدو آقا. جسرکن ایلی بو. او هیم ایلی بخوا بو. یکو گلک جاران خوا نورز بگی جچاوین وی دفراند سیدو آقا بو. نورز بگ جی ایدین رند فان دکر کو تخت و بخت وی ته هجاندن. هکه اف حال هنکی دین جی پیش و بچه نه ایل دمینه نه میل. دویا بو درمانه کی جوی دردی را ببینه. بشو و بروش. دور و دریج دفکری. پاشیا پاشین چاره اک قنج دید. دل خود گو. هکه من سیدو آقا جخواره کر زاوا ترسا من جتشتکی نامینه. نورز بک گچا خواه. گلچینا نازنین جی سیدو آقا را پیشکش کرد. سیدو آقا جی به دل و جان او خواست. بگو آقا لهفدو هات. نیشان به گلچینی را کرد. شیرانی خواه و خارن. پشتی 3 مهان جی اوی دعوتا وی ببا. نورز بک جزو دایا جخوا شوان بپار ما بو. پشتی وی لحف هاتنه جار اولی سر خواه دانی سر بالیفه به ترس و پروا راکد. لی گلچین ربن چه بسری دهات؟ دنیا لبر چاوه وی طاری بو. ده هر تشتی در رشبونک دید. روژ، هیف، هر تشت سپی و رونی جویره رش خویا بکر. اوه چاوان جه سیدو آقا را بباجن. سیدو آقا جه 50 سالی نمزن تربا نبچکتر بو. روی وی بخوری. چاوه وی سپیک لسر بو. دیگل وی پیربون و کردبونه 3 جنین وی جه بون. 2 کچین وی بری گلچینه ببون بوک. یکو انسان نتوان دیجینه هیویه. هیوی نبه انسان نکاره جبر کلو درد دنی دبار بکن. خوینیه کو دبن بر صحبه بدار و بکن و بند کنه قرقاوی دیسان هیویه که فلاته هیا. چاوی خواه دگرینه داکو پادشاه جبونا افاوی فرمانه بشین. گلچین جی به هیوی نما بو. دخواست جخواره چاره که ببینه و جوه انی نویسا رش جوه سرانجام دلشوات بفلته. لبر چاوه گلچینه هیویک هبو. پیرا بیزه پیرجنه که سیرباز بو. به سیرین خواه نیشانا گلک زوان شکانده بو. دل 1000 خورتو کچان خسته بو هف. گلک جنو میر جهف دابو بردان. گلچین روژه که خواه گهاند پیره. به داوا وی گرت و هجان. دست وی ماچی کر و درد خواه جره بود. پیره از دبخت تدمه. من جوی آگیر دوجه خلاص بکه. تو چه خواست پره بخوازی دیا من اوی بدته. دیا من جیوه زواج ناخوازه. پیره قدرک داما. پاش جوی را گود. گچا من دوی است بگی هینم با شیخ شفقت. کانی تا جوی گردابه بدرخه. دناو خواه در روژک بجارتن اوی به هفره بچونا نک شیخ. بری که هرن جم شیخ پیره چند شیرت لگلچینه کرن. شیخ جمالباتا پیغمبره. دوی بری زیارت آوی تو به دستمیش بی. پاشه کچا من او به روح انسو جنان دزانه. ده هر گوتنه که وی ده برکت ده هر پرسه که وی ده قدسیت که هکه وی جی تشتکی سپیره گوت راشه
بزانه کو دوی گوتنه ده حکمت هیه دوی دلی تا جه آلیه وی ده پاقش به دا کو او جی داخوازا تا بزانه و بینه جه گلچین گوتنه پیره یک بی یک کره سری خواه گاوا کتن هندور خولتخانه شیخ گوت پیرا بیز مالاوا او بون چند هفته تو خویا ناکی دلکوی چه بته هاتیه بدلی من خواهته هاته بو میوانیاته نه پیره بری لشیخ و گرینه جارک لگلچین نیری و سر خواه جیره هجاند و پاش لشیخ و گراند و گوت از گوری راسته خواه من سیره هاته بو میوانیا من جلو را از زیارت هاته کم ما شیخ گوت خم ناکه ما او نکه چا نورز بگیه گلچین گوت بله از بنی او بفدی چو دست شیخ گوت کچا من دوی تو جبونا خدای خواه خدای ارد و ازمانا جی دست میش بگیری و نمیش بکی نه بتنه جبونا هاتن آور پیره جارکه دن لگلچین نیری و سر خواه جیره هجاند به سر هجاندن رازبونا شیرتین خواه دانی بیراوه کچیک جی حیران ده حضور شیخ ده درجفی شیخ گوت کچا من نحوجه که تو سر حاتیا خواه من را در پیش بکی از به ایشو برینا تا دزانم کس جمن را نگوتیه و از دزانم کچا من خم نکه برینا خواه فرح بکه از باوی تمه از تجوی سایه جوپر خلاص بکه شیخ به سالین خواه ندوی چاخه دبو کو جی کچکه که مزن را بگوتا کچا من از باوی تمه سالین وی 35 بود یکو او دکر دوسا باویتی شیختی آوی بود جلو را اف پرسین ها جگلچین را گران نده هاتن مافر ده دل اوی دا باوری چه بود دوی ابو پیر در کوه در پیره شیخ و کچک ده خولت خانه ده به تنه هشتن و او درکت برداری دا کو کس به دستور نکوه خولت خانه کس نبهیزه کو گلچین بوی را هاتیه نک شیخ چند جاران دست خود سر گلچین را برو آنی پاش دست خود دانی سر اینی آوه هدی برجر داخل سر چاوه وی سر روی وی بنچنگن وی گر تو هجان کچیک جی مینا پوتکی کوری سکنی بود دنگ ندکر دل شیخ گلک بوی دشاوتی مینا باوه وی اینیا وی ماش دکر چاوه وی را دمیساند لیوین وی دمجاند گلچینه جبر دلووانی و مهربانی شیخ فدی دکر نکاری بود چاوان جوی را سپاس بکه دنگ ندکر بگومان شیخ جوی را چاره دید اوی جوی دوجه خلاص بکه جخوا او تشتکی حسانی بود شیخ کانی بود روح سیدو آقا بکشینه نکخوا و جیره فرمان بکه دا کو جریا گلچینه بدر که کچی که لبر چاوه وی رش بکه شیخ پارچه کز گره دست خواه و لعرده خیزک گروور کشان او گلچین کتن ناو او جه گلچین را گفت زنهار تو جناو خیزه در نکوی از روح وی سایی بکشینم ور و لور بطغزیم گلچین جی وسان دکر پاش شیخ هنک بخور آوت ناو آگیر کچک و چو پاش پرده قدر اکی ما گاوا دومانا بخور هندور خولتخانه تجی و تاری دکر شیخ جی بلز و بزا توزا فوسفور ده جان خود دا ایدین هندور جی دومانا بخور رند تاری ببو تاری اکشین گلچین جناف خیزه تر ندگریا هنگی شیخ بدنگ اکی عجب گود یاهو او جپاش پرده پکیا جرو و لاشوی نور دباریا گلچین جبر وی کرامت شیخ و جنت او ترسیا لی جبونا کو جسیدو آغا جوی آگیر دوجه خلاص ببه هر ترس هر وستاندن هر فداکاری دابو برچاوی خور شیخ هات کت نوا خیزه خیز پر تنگ بود جبونا کو گلچین جناو در نکوه هر دولاش کتبون قالب اکی
شیخ دست خود درێژی ڕوحی سەیدۆ ئاغا دکرد û dikişand. Destê wî ê nûranî mîna birûska di nav şeva tarî de biçirise ronî dida. Bi destê din jî Gulçin di hembêza xwe de diguvaşt. Da ku ji nav xêzê bi dernekeve û tilsim xira nebe. Şêx bi ruhê Seydo ağa re dipeyivî û jê re emr û ferman dikir. Ruhê Seydo ağa jî tu eksitî nedikir. Her tişt di rê de bû. Ev mizgîna ku şêx dida Gulçînê û ji kêfan keçik di nav hemêza xwe de diguvaşt, çav û rûyê wê maş dikir, lêvên wê dimêt. Gulçînê deng nedikir. Paşê şêx got, hadê keça min, hevalkiras daxe. Gulçîn di wê gavê de şîreta pîra bêzê ji bîr kir. Mîna ji xewneke bi tirs veciniqe bi xwe hesiya li xwe mêze kir li şêx nêrî. Şêx ji wê çi dixwest? Gulçîn ji bona ji wê agirê dojehê xelas bibe her fedakarî dabû ber çavên xwe, lê ne fedakirina namusa xwe. Di nav du sê saniyan de ev rastiya tirş û teh fam kir. Devê xwe tijî xwezî kir û tû kir ser çavên şêx. Bê hemdê xwe kire qîrîn. Pîra bêzê li ber derî bihîst û ket hundir. Şêx got, pîra kemût, ev çi dînîke te ji min re aniye? Pîrê xwe avêt berlingên şêx û got, ez benî, tobe, tobe estağfirullah. Paşê li Gulçînê vegeriya û got, keça min te çi kir? Zû tobe bike, ma min berê çi şîret li te kirin? Şêx dibêje ku derpiyê ku bi dîwar ve darvekiriye daxe jê, da ku ruhê wî sayê copir tê de bitavizîne û hepis bike. Gava Gulçînê li dîwêr mêze kir, dît ku bi rastî derpiyek bi darvekiriye. Hêngî gunehê xwe fam kir, xwe avête binlingên şêx, tobe estixfar kir. Lê şêx qet razî nedibû. Hetanê pîra bêzê bi hezar hêvî û lavayî ev guneh bi şêx da efûkirin. Rûyê rasthatiyan reş bin, gelek caran, gelek rasthatînî ji merivên sêhirbaz re alîkarî dikin. Seydo ağa ji nişka ve ji mala Newrezbekî qut bû. Piştî ku nîşan bi Gulçînê dakiribû, her roj dihat ziyareta xezûrê xwe Newrezbekî. Lê gava ku êlê dît ku Seydo ağa bi Newrezbekî hatiye xapandin, ji wî re jî bûne dijmin. Şevekê sê-çar xortên fedakar xwe avêtin mala Seydo ağa, ew dane tirsandin. Ji wî re gotin, ya Newrezbek ya êl. Seydo ağa nikaribû zû xwe ji êlê bike. Çend rojan ji mala xwe bi derneket. Heke ji kuştina xwe netirsiya, dibû ku dev ji êlê berda û Gulçîn mar bikira. Qederek derbas bû. Seydo ağa bi ser bek ve nediçû. Hêviya Gulçînê hatibû ce. Şêx ji wê re havileke mezin kiribû. Ew ji agirê dojehê xilas kiribû. Lê diviya bû ruhê Seydo ağa tim bê kişandin û tevizandin. Da ku carekî din li Gulçînê venegere. Ji bona vê yekê diviya Gulçîn jî li nîk şêx hazir bibe. Her ji çend rojan carekê. Her cara ku firset bidîta, teva pîrê diçû nîk şêx. Ruhê Seydo ağa dikişandin. Gulçîn lavahiyeke din jî ji şêxî dikir. Dixwest ruhê wê û nivîsekarê bavê wê Serwer bigihîne hev. Serwer xortekî pir çeleng û pir bedew bû. Di dibistanên bilind de xwendibû. Wî û Gulçînê gelek ji hev hez dikirin. Lê ne ji zadeganan bû. Ne hemberê Newrezbekî bû ku ji wî re bibe zava. Şêx ev lavetiya Gulçînê jî qebûl kir. Tim ruhê wan digihand hev. Êdîn bi her awayî Gulçînê baweriya xwe bi şêx û kerametê wî dianî û xwe disparte wî. Bi wî re rûdinişt, bi hev re di xelwetanê de ava zemzem vedixwarin. Şêx ruhê dijminê wê ditevizand. Ruhê wê jî dişand ba evînê wê Serwer. Gava laşê wê bêruh dima dikire hemêza xwe, di nav nûra xwe de vedgevizand, Gulçîn bi dil û canê xwe ve bibû mirîdek ji mirîdên şêx. Ji heftê du sê caran
هر جاره 3-4 ساعتان لخولتخانه شیخ دما. به شیخ را کوثر و زمزم و دخار. به وی را به جذبه دکد. روح وی جلاش وی دردکد به روح شیخ را به پر و باسک دبون. لسر به هشت و ازمانان پرواز دفریان. 6-7 ماه در باس ببون. دزک گلچین ده تشتک دلویا. لیوی نزانی بو چیه. ندهات بیراوی کو گاوا زمزم و کوثر و دخار. سرمست و سرخوش دکد. هنگی شیخ جنورا خوشی هنک جیره ددا نوشین. شیخ جی بویتشتی حسیا بو. ایدین قنج دزانی بو پشتی 2-3 مهان اوه رورشی خویا بکه. وجا دویا بو نخوش خوا درمان بکه. به وی درمانه کو گلک نخوشن مینا گلچین دابو درمان کرن. توزک جه تبرکا کالکی وی. هنک جوی توزه دکر ناف پیانک آف او به نخوشن خود دا وخارن. پشتی کو گلچین او درمان وخار روش به روش مینا ریحانه که ده چلمسی. وکه مومه که ده حالیا. دناو 2-3 هفتان ده به جاره که جتاقت کد. کد ناو نوینان و روژه که مینا چرایه که جنشکا و ومری. بله گلچین مر لیهش ده هندوره ویده شیخه کی بچوک شیخه کی بگناه دلویا. زیوان 3 آذار سال 1943